Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Turabasuje mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka 7 TV. Rwose ukomeza kubana nagwe turagushimiye cyane. Nitwa Station musabye Imana tuye kubagezaho rero amakuru ari kuvugwa muri siporo. Abyumwere ko munyemereye duhere hano mu Rwanda aho impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yamaze kwemeza ko amakipe Al Hilal Abdurrahman ndetse na Zamalek zo mu gihugu cya Sudani zamaze kwemererwa gukina shampiyona y'u Rwanda. Ni nyuma yuko impuzamashyirahamwe ya ruhago muri Afrika cyangwa se umupira w'amaguru muri Afrika Caf yemeje ko aya makipe rwose yemeje ko amakipe abiri yo muri Sudani yasabye kuba yakina muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda yemerewe kuba yakina muri iyo shampiyona umwaka w'imikino 2025-2026. Aya makipe rero ni Al Hilal Abdurrahman ndetse na Zamalek zo nyine zamaze kwemererwa gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Ni mu gihe kandi bagomba gutangira nyine vuba hangaha dore imwe mu mikino yabo rwose igomba gukinwa by'umwihariko kuwa mbere tariki ya 24 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 ku isaha 12 kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Kiyovu Sport izakira ikipe ya Zamalek. Ni mu gihe kandi kuwa gatatu w'icyumweru gitata tariki ya 26 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 Al Hilal Abdurrahman ku isaha 12 izakina n'ikipe ya Police, izaba yakiriye Police rwose kuri stade Amahoro. Ni mu gihe kandi kuwa kane tariki ya 27 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 ku isaha 9 ikipe ya Bugesera izakira ikipe ya El Merrick. Nokoro bihagaze numva ko amakipe rwose yamaze kwemererwa kuba yakina muri shampiyona y'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero byahise bituma ikipe ya Al Hilal Abdurrahman igomba gutangira ikindi mikino yayo ya Caf dore ko iri mu matsinda aho amakipe bari kumwe mu itsinda izajya yakirira imikino yayo kuri stade Amahoro. Bazatangira kuri uyu wa gatanu. Bakunzi ba Susuruka 7 TV mwari mubizi se ni byishimo n'umunezero, hari byinshi tubateganyije kuri Susuruka 7 TV aho twabateguriye filime nyarwanda izajya itambuka kuri Susuruka 7 TV. Iyo filime izajya hanze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12. Ubwo rero wowe ushaka gukomeza kubana natwe cyangwa se kwirebera ibyiza bihatse iyo filime, kora subscribe kugira ngo utazacikwa. Ni filime yiswe urukundo ruhebuje. Uhura n'inzitizi zitandukanye mu rukundo ukabura uko wakigobotora ibyo bibazo. Nkurarikiye kuzakurikira iyo filime kuko uzigiramo byinshi. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Reka tubabwire ko kandi inkuko nayimaze kubabwira ko ikipe ya Al Hilal Abdurrahman yamaze kwemererwa gukina shampiyona y'u Rwanda. Iyi kipe rero iri no mu matsinda ya CAF Champions League aho rwose imaze kugera kuri iyi ntera inshuro 7 zikurikiranya. Imva inshuro zijya kuri zose zikurikiranya, umva ko ni ikipe ikomeye cyane ku mugabane wa Afrika. Ubwo rero iyi kipe kuri uyu wa gatanu tariki ya 21 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 ikipe rwose iri mu kibuga aho izakira ikipe ya MC Alger ikayakirira kuri stade Amahoro i Remera. Ubwo rero uyu mukino uteganyijwe ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 9 z'umugoroba. Ubwo rero mwese ntazagire ubura cyangwa gakererwe kugira ngo azarebe uyu umukino muri rusange. N'amajezi rwose y'ikipe yamaze kugera hanze. Ubwo rero ni ikipe nayo yongera amakipe agiye gukundwa hano mu Rwanda by'umwihariko. Ubwo rero ni ikipe izajya izana ibirori hano mu Rwanda by'umwihariko dore ko ari ikipe ikomeye izajya ituma rwose mu Rwanda habaza amakipe akomeye ndetse by'umwihariko n'abakinnyi batandukanye bakabyungukiramo cyangwa se amakipe yo mu Rwanda akabyungukiramo akagurisha abakinnyi bayo muri ayo makipe y'Abazamalek ndetse na Al Hilal kugira ngo bajye muri amakipe akomeye. Ubwo rero n'abakinnyi n'umwanya mwiza kugira ngo bigaragaze bagane muri aya makipe nyine akomeye kugira ngo rwose bakomeze no kuzamura umupira wabo muri rusange. Nani ngarutse ku mikino ya shampiyona itandukanye izaba by'umwihariko tukomeze n'umunsi wa 8 kuzaba ugenda ikipe ya Gasogi United kuri uyu wa gatanu
izakina n'ikipe ya Kiyovu Sport ku isaha 12:30 ni ku itariki ya 21 rwose ku kwezi. Ni mu gikipe ya Bugesera ku isaha 9 izakina na Rutsiro kuri yose kandi Musanze izakina na APR. Ni mu gihe kandi Magaju hazakina na Etincelle, Marine ikine na Gorilla. Ni mu gihe kandi kuri yose ya saa 9 ikipe ya Polisi izakira ikipe ya Gicumbi FC mu rusange. Aya makipe yose ngarutse azakina ku munsi wa gatandatu. Ni mu gihe amakipe hazakina ku munsi wa cyumweru. Ikipe ya Mukura Victory Sport izakira ikipe ya AS Muhanga. Rayon Sport nayo kuri saa 9 yakira ikipe ya AS Kigali. Ndabona rwose muri shampiyona y'u Rwanda imikino yasubiye ku isaha y'isa 9 aho kuba ku isaha 9:30 rwose banza kujya no kugira ngo barwanye cya kibazo cy'amatara gikunda kubaho. Mikino rwose ndabona yasubiye ku isaha 9. Dukomeje kandi nande makuru ari kugenda avugwa ubwo amasezerano ya Visit Rwanda na Arsenal azabarangira mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Visit Rwanda ntabwo izakomeza imikoranire yari ifitanye n'ikipe ya Arsenal aho bari bamaze imyaka 8 bakorana. Nta gahunda rero Visit Rwanda ifite yo gukorana n'indi kipe iyo ari yo yose yo mu gihugu ngo cy'Ubwongereza, ariko iracyari kumwe ngo na Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, Atletico Madrid yo muri Espagne. Ndetse kandi muri uyu mwaka Visit Rwanda iheruka kujya ku isoko ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yasinyanye amasezerano cyangwa se imikoranire y'imyaka 5 na Los Angeles Clippers ikina muri NBA ndetse na Los Angeles Rams ikina muri NFL. Ubwo rero nuko bihagaze. Ikindi kandi kiri kuvuga nuko Stade Amahoro ishobora gushyirwa rwose mu biganza by'abikorera. Ubwo rero nyine n'abashaka kugira imikoranire by'umwihariko ni nkuko Kigali Arena yahawe Beka ikitwa Big Arena. Ubwo na Stade Amahoro rero biri kuvuga ko nayo yaba igiye kushyirwa mu biganza by'abikorera. Reka dutegereze turebe. Munyemerere dukomereze mu mikino y'intoki aho rwose abamikazi ba Kimihurura, ubwo ndavuga abakina muri Volleyball mu bari n'abategarugori mu ikipe ya APR ndetse n'abamikazi ba Kacyiru ubwo ni polisi y'abagore by'umwihariko muri Volleyball aho bose batangiye shampiyona biguru ntege rwose batsinda ku buryo bugoranye rwose, aho rwose batsindaga nta nkuru rwose bigoranye cyane. Kepura ikababiza icyuya rwose ikagenda batsinda biraza kugenda bite noneho birakomeye cyane aho Kacyiru batwaye igikombe cya shampiyona cy'umwaka wa 2024-2025. Baravuga ati niki gikombe tugomba kukisubiza ese abakimihurura, ubwo ndavuga ikipe ya APR mu bagore muri Volleyball bo bamanitse amaboko. Ibi byose biraza gusobanuka kuri Petit Stade kuri uyu wa gatanu tariki ya 21 ku isaha 12 umukino wa Volleyball mu bagore nyine by'umwihariko muri Volleyball y'u Rwanda. Ubwo no kureba baza kwitwara neza hagati y'ikipe ya APR Women Volleyball Club ndetse na Police Women Volleyball Club kugira ngo baze kureba baza kwitwara neza. Nyuma yaho rero harakinwa umukino wo kumenya ufite ikibanza cyangwa se UPI muri bane ba mbere by'umwihariko bazakina playoffs mu bagabo hagati ya Rege. Ubwo rero Rege iramutse itsinzwe na Gisagara ikizere rwose cyaba kiyoyotse muri rusange. None se ubwo Gisagara niyo iri bwemereye gutakaza uyu mukino, dore ko Gisagara iheruka gutsindwa n'ikipe ya APR amaseti 3-0. Tugize ko rero nabo baboneye isomo i Kigali. Biraza kugenda bite wegura etike yawe kugira ngo uze kwihera ijisho iyi mikino byibuze ukahagera ku isaha 11:30 kugira ngo saa 12 utangirane n'umukino wa APR Women Volleyball Club ndetse n'ikipe ya Police Women Volleyball Club. Turebe ninde uza kwitwara neza, ninde uza gutsinda. Uyu mukino uteganyijwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 21 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 ku isaha y'isa 12 muri Petit Stade i Remera. Ikipe y'igihugu Amavubi yagumye ku mwanya wayo rwose w'131 ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA, aho rwose ari urutonde ruba rugaragaza amakipe hagaze ku rwego rw'isi. U Rwanda ruri ku mwanya w'131 uruko rero hari urutonde rwasohotse ku itariki ya 19 Ugushyingo umwaka wa 2025. Ikipe y'igihugu ya Espagne ikomeje kuyobora urutonde rw'isi aho ikurikiwe na Argentine
ni mu gihe ku mugabane wa Afrika Maroc iri ku mwanya wa 11 ku rutonde ngaruka kwezi, ubwo no ku isi rwose ni mu gihe muri Afrika nyine ariyo iyoboye, aho rwose Maroc yarivuye ku mwanya wa 12 ikaba igeze nyine ku mwanya wa 11 muri Afrika. Nuko rero bihagaze uko amakipe 10 ya mbere ameze. Ikipe ya Espagne ni ya mbere ikurikiwe na Argentine, Ubufaransa no bwa gatatu, Ubwongereza no bwa kane, Brazil ni ya gatanu, Portugal ni ya gatandatu, Ubuholandi no bwa karindwi, Bubiligi no bwa munani, mu gihe Abadage bari ku mwanya wa 9, Croatia ikaza ku mwanya wa 10. Nuko bihagaze reka tubwire ko kandi muri Turukiya abakinnyi 102 barimo rero abakinira Galatasaray bahagaritswe gukina kubera betting. Barafataga rwose bo bagiye kwikina rwose bakavuga ati ngewe reka nyarukire kuri betting hariya rwose ndebe ukuntu nashaka gasosi, ndebe ukuntu rwose narebe ukuntu getego mpita nkacokamo, niba ndumuzamu agatego rwose kakancaho, yandi mu defenseur nkavuga atari kwigendere kugira ngo yibonere ibitego rwose. Ikipe ya FC Barcelone rwose igiye kongera kwakira kuri stade yayo Camp Nou nyuma y'igihe kinini rwose itakirira kuri stade yayo nkuru, ubwo rero yamaze gutunganywa stade, ubwo rero bakaba bagiye kongera kuyakiraho muri rusange. Lamine Yamal n'umwe rero mu bakinnyi bayoboye abandi rwose hari mu gihugu cya Espagne rwose bari kwibasirwa ku mbuga nkoranyambaga, ubwo by'umwihariko biterwa n'ibyo ashyiraho cyangwa se nuko ahagaze muri rusange cyangwa se imyitwarire bakababona idahwitse. Reka tubabwire ko muri Afrika umunya Maroc Achraf Hakimi ukina ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe y'igihugu ya Maroc yamaze kuba yegukana igihembo kiruta ibindi, by'umwihariko ni igihembo gihabwa umukinnyi uhiga abandi muri Afrika, aho yahigitse Mohamed Salah ndetse na Victor Osman. Mu bagore rero iki gihembo cyegukanywe na Gizren Chebake wo nawe rwose w'umunya Maroc. Ni mu gihe rero Fisto Mayele ukina ikipe ya Pyramid ndetse n'ikipe y'igihugu ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari we wegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza ukina ku mugabane wa Afrika. Reka tubabwire ko kandi ikipe y'igihugu y'abategereje imyaka 17 izakina kuri uyu wa gatanu tariki ya 21 aho izakina n'ikipe y'igihugu ya Kenya, ni mu mikino ya Sekafa y'abategereje imyaka 17. Tubutse ko umukino wa mbere batsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia bitego 2-0. Biragenda bite baritwara neza cyangwa se barongera batsinzwe, gusa umutoza we yavuze ko bagomba kwitwara neza byanga byakunda ko biteguye neza cyane. Bakunzi ba Susuruka 7 TV mwari mubizi se ni byishimo n'umunezero, hari byinshi tubateganyije kuri Susuruka 7 TV aho twabateguriye filime nyarwanda izajya itambuka kuri Susuruka 7 TV. Iyo filime izajya hanze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12. Ubwo rero wowe ushaka gukomeza kubana natwe cyangwa se kwirebera ibyiza bihatse iyo filime, kora subscribe kugira ngo utazacikwa. Ni filime yiswe Urukundo Ruhebuje. Uhura n'inzitizi zitandukanye mu rukundo ukabura uko wakigobotora ibyo bibazo, nkurarikiye kuzakurikira iyo filime kuko uzigiramo byinshi. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Tugana ku musozo, reka noneho twerekeze ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko mu mikino iteganyirijwe muri iyi weekend, aho ku munsi wo kwa gatandatu ku isaha saa 8:30 ikipe ya Bayern izakira ikipe ya Chelsea. Mu gihe ku isaha saa 11 Bournemouth izakina na West Ham, Brighton ikina na Brentford, Fulham ikina na Sunderland, Liverpool yakira ikipe ya Nottingham Forest. Liverpool imaze iminsi itwara neza se iraza kuzukira kuri Nottingham Forest, reka tutegereze turebe. Ni mu gihe kandi kuri iyo saha saa 11 ikipe ya Wolves izakira ikipe ya Crystal Palace, saa 1:30 ikipe ya Newcastle izakira n'ikipe ya Manchester City. Mu gihugu cya Espagne kandi kuwa gatandatu imikino yo iteganyijwe, ikipe ya Deportivo Alaves izakina na Celta Vigo, FC Barcelona ikina na Athletic Club, mu ikipe ya Osasuna izakina n'ikipe ya Real Sociedad, Villarreal ikakina n'ikipe ya Mallorca. Mu gihugu cy'Ubudage kandi ho naho imikino izakomeza muri German Bundesliga, aho ikipe ya Augsburg izakina n'ikipe ya Hamburg, mu ikipe ya Bayern Munich izakina n'ikipe ya Freiburg,
ikipe ya Borussia Dortmund ikina n'ikipe ya Stuttgart, ikipe ya Wolfsburg izakina n'ikipe ya Bayern Leverkusen, Cologne izakina na Eintracht Frankfurt. Ni mu gihe mu Butaliyani Serie A Cagliari izakina na Genoa, Udinese ikina na Bologna, Fiorentina ikina n'ikipe ya Juventus, Napoli ikina na Atalanta. Mu Bufaransa Ligue A, Paris Saint-Germain ku isaha ine kuwa gatandatu izakina n'ikipe ya Le Havre, Rennes ikina na Monaco ku isaha 2. Ni mu gihe ikipe ya Rennes izakina n'ikipe ya Strasbourg ku isaha 12. Ni imikino iri ku munsi wo kuwa gatandatu muri ibyo bihugu maze kubabwira. Ku munsi wo ku cyumweru rero bazakomeza bakina mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Leeds United izakina n'ikipe ya Aston Villa ku isaha 10. Arsenal ikina na Tottenham Hotspur ku isaha 12:30 ku munsi wo ku cyumweru. Mu gihe muri Espagne ndi mikino mbona hari remereye wenda twavuga cyangwa se amakipe akomeye. Elche izakina na Real Madrid ku isaha 4. Mu gihe ikipe ya Atletico Madrid izakina n'ikipe ya Getafe ku isaha 8:30. Leipzig izakina na Werder Bremen mu Budage. No tugeze St. Paul ikina n'ikipe ya Union Berlin, ikipe ya Hellas Verona ikina na Parma aho ni mu Butaliyani, Cremonese ikina n'ikipe ya AS Roma, Lazio ikina n'ikipe ya Lecce, Inter ikina n'ikipe ya AS Roma ku isaha 3:45. Mu Bufaransa ikipe ya Liza ikina Auxerre, Brest ikina na Metz, Nantes ikina na Lorient, Toulouse ikina na Angers, rero ikina ya Paris Saint-Germain. Turabashimiye cyane mwe mukomeje kubana natwe kuri Susuruka 7 TV. Mukomeze kumererwa neza. Ni twe Stashe musabye Imana, niba utarakora subscribe yikore, ni umwanya mwiza kugira ngo yikore tujye dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye tubategurira. Ciao ciao.